Kalumpong ilakai football kebelatip kum kamau kasiang football knockout tournament kebaar kalapoino sya kebakut. Hadin balap dep penlong ya kejing kop kabak hadu ya jangan kalumpong hapadang ki arteli ki kenhon kebelai keni menyora ya kanam ladu. Ha kakalai terik mentau Braziliau arhajar arpuar ya keni kalumpong ilakai football kabala penlong da kamau kasiang sports social and cultural club lapun kutno hadian bah keni gesngi lapun ikon ya kejing kop final kabala long hapadang ka kenhon Riot Football Club bat Garibhoy Boys Football Club. Kajing ikon banyo ora ikanam ladu keni gesngi ka bormet kala klan Ciliang. Kata kiba kam klan bor bat tebet kidai jang ka kenhon Riot Football Club namar haduk menekut no ka kelamiat kini ka kenhon kala penrem no ka Garibhoy Boys Football Club dan regul lanot. Ha kajing lang sam khusnam hadin balakut kajing ilakai hakini kesni laidon lang Menteri Sarkar bakmi ikatanat Sports and Youth Affairs kajela ubak bantai dor lengdo ubalalong kongsan kadbau MLA MDC ka maureng keneng constituency ubak peniat sing siem ulalong usumbot kongsan. Baru kita keluar. Bahan kita bilang baru. Mau kita tunjuk. Hari ini final tournament kena penyan kami untuk Sparta. Yang Garibhoy Boys mention yang kesam bisa kepada Arko Hajar tentang. Ibu Riot FC kedalam penanjak hari ini klub mat kepada mentah. Fokus yang sport club ini.